nyinshi dufise ku mitima ikatuma tuja kure y'inkundo itinya kubabara itinya kubabazwa Thank you so much. Yes, sir. Murakoze cyane dushaka kubandanya mukanya kuri stade. Yes, tubabwira yuko Iwacu TV yamaze gushikira imbere ya stade. Aho umuntu ariko ariyereka abanyamuyinga. Yes, tubabwira ati Ikondo Royo. No musi. Nabahenju. Yes, sir. Yeah. Iyahe. Ushakiyane. Abashaka kwenda bahoje bakabiri hejuru bakabiri twese. Umuco kigaha na ambasaderi wanyu kuko maze kuba brand ambassador wa Grand Royal ya ambasaderi wa yenda kuri Kirundi kuko yuko najenga kubumuziki ariko hari match iza kubera kuri stade Umuco ihuza ikipe yacu y'Imuyinga iyi nambaye Bryce yitwa Ruti niwe Atletico Nyungwe ahura na Rukinzo ni polisi urubyiruko zo kuba igihe cy'isaha 9 muhabikaze imisi turirimane inkovu nyinshi dufise ku mitima ikatuma tuja kure y'inkundo itinya kubabara itinya kubabazwa Thank you so much. Yes, sir. Murakoze cyane dushaka kubandanya mukanya kuri stade.
Mwese dusura bati oye twaza tisatu bi abana bose tisatu akubwiye ati turi kumura mwebwe akiri mu mwanya mushwacarere ngaho akubwiye ati mwanya mucanga ari kuri stade umuco muyiga aho stop hejuru twese ko hejuru twese hejuru kandi tuzajuru twese twajuru twese yisi raga okay murakoze atubandanya muse twagiye